adofo ne ade hye ma mu nyina makwa baba opatafo TV so ene efiada ne nkomo no eye sonko kra yenya ye papa sonko bi wo dendem ha ne ye ne betwetwe nkomo nansa na no na me kai say won subscribe to opatafo TV a bomode say obe subscribe afi o wi akọ Facebook follow opatafo TV TikTok nso eye opatafo TV mi a mi di dwumadi ehu chia me bidia ne me no abana charity enne yenya ye papa Osei Kofi Mr. Daniel Osei Kofi ewo ye ntima ene ne baba twetwe nkomo ka me ho ne ama na kwa aba eja say ya ho akwa aba na oho na efe sa no eja say won so ho ayefe pa ebia ya to asolima ye fast na o ho no eja say fasting ye guso na adofo so mu hu wache yie na me fitibra ye to asori mu mi hu bi o Fridays na nka nyame ya adom na no odi 40 na yetimi nya bi hwe na say no so mo ma say ye nya won ye hu ba bia adofo se me mabisaw enti na ya twa ba ha ye de say den na ekoso abra me da wase on say asole ne de ya tumudi fo so ko school kakra yenso ye ta na chi aye production works kakra eno nti na ma munhu ye no nti emrepam wi school a okwa mo beti yenka yo ha o yenko ba bibia nsi difo patafo adawo ma yete ha ja fasting ye kakra ma ye ni ma twetwe kakra but emrepam so why fa ya fasting ye se nkukọ o ai o ya ma mu ha kakra but ye bo adwuma okay mwa odifo call breaking so a o sha ase online programs we ne pa ho ye we code o break female for bible you hear yira wa yiro mo pampe enti nyuma pa na bra eguso ayi yes mo break ni de ekode enso munya ayi mu na nyamidwuma we de ja nyamidwuma osoro hene ja asoma o de koptufo asoma we to because me ja akoba bi foforo enti egusum ne so ye de ehye kire nhuye nim but production works na ekoso odifo so bo adwuma gidigidi pa reba hopa ye da se na eye me say zenet na ye mu bidi ni mu ye ka Mr. Daniel Osei Kofi a one hwan ye ni mu say just say na wa ba interview pa o ya ka we na bisa we mo na ya yiro me ha pampe ene ko say ya bo me ma say ni ye be see who say e just say Mr. Daniel Osei Kofi no o ye hwan Osei Kofi me ye radio ni a me de nyamdwuma kra de na me ho me de radio dwuma na free tete ya from 207 and free solid na me ye shaase ye free solid a be KFM ana ye call metro be wie trust TV ti media dwuma ne de no an obi anim se na me ye nti kopim se mbeshi ya papa ya wasesa me bibia ene onipe hu mi biem enti nyame fi a me ye nyame dwuma enti ubisa ya abna kurima na ye wakuti ala ya na ye tia ye de koye radio adwuma kopim se yishia udifo a ene ba bia ya beduru ni enti Osei Kofi de ubia pese hu mi radio na omdi be hu eno nice why media sana oba be eno ana ye de abna eno ana ye de tegana ha okay ye nya adwuma me nti we me nya adwuma foforo bia fa media adwuma no ho until say me be shia udifo patafo okay ene na amasisi a ye nyuma adoso si ade me nyuma adoso kakra enti se na uhwe obisa se Mr. Daniel Osei Kofi no ne hwan a ene wa kire ne kira kwan kakra na media adwuma na ena na oye kopin so hia na medifo ye beba ho nso na Mr. Daniel Osei Kofi ebre ben na wo hia na medifo me ameti ha yi for the past 5 years am no mo be hia na medifo mo hu se wodi ne chi dada ene ye mu bi betoe ebre ben na wodi hia no na kwan ben so kra na fa so a wodi hia na wona na nantia bedure abra charity and all the somebody person me hu bibia just questions no bebre ya fast na ubenu ma sesei ene de pesi ohum e kodi pa ya semu abra nyamidi for prophet patafo me hu no 2017 somewhere August to September nim okay na issue be by woman be wo Italy me pese me bonidi okay ne ba free mu ya ba ne ye ne ba na eti ofie na ne ba no ono o ma me ne kasa o taabo midin ya FM ni Mr. Osei kra na yesi na wuma ne ba yale no be de ne kokọ asofo bibre ho try senka ye ba ji lady no
but na me mu asofo bi di me try bia me nim kuma ase asofo dodo na amanfa lady na nko mo nche nti eduru ba bi na ayeden na lady ni free mu nti o free mu no na ayare hosem anche no ma me free Italy bae oba no yes so say ma hu say me ba no try de ne kokko ba bi bebre na de pa nti because oba fie no fiefo nso say so one page ra wontimi nya yi na ase yidua bone sa no ma no sunsun no ma wu so mai ha me onu so nim obia say wo na wo te radio so a woninim dom ne asofo eden afi woman no be na aye pressure dam so me ne fufa ba bi bebre ono so nsa oya osim we di amwa we di anya lokore nim nti makola ba ko a me ne wo adwuma na osim so say me wo me sofo bi o na sofo no mpie ono wo hye den na obetimi ya solve problem na wo minim ze wo asofo akese na wo pe uhu na obia wo be dwen say obia usa na o good pa na am say ya unim so me ya me pe obia wa ben o say wo di opa ye nko wa ben aka na am say ya wo de enti Monday ano papa na me tu ka ko fi ko fa na say ye nko sofo no ade me ko buo krom ba bi de na na apia wu wa pa me kra na me ko hoda sane ko ase ho ba bi ko efie kama na wase ha na oti am say okay yen ko bo no po so kan so hye den that time no pa be 89 mu ho wa dakra egboma wa mfie akiri no sole ba na me ye di mi mom manu me ho because asofu pa onwedu amayifu a yakọ mo ha yentimi ansave lady na wawu no na me pe obi ama ya hwe yi achi a yawo ha na ade madu na papa no so no odifo abadafo oto hosa na onye beto no oye fasting na ne so ate kakra so le o ha mani mudi no say dan ya na me bo mi kire mi nsemi na me ne maame ne ko na kan pese bia ja obeka se o ye mompaye na onke kam yenu bi kire me ne mu se o we di ababua e ka say it said mi kire mi kan nsem ni nyina wie o se mu nko o de obete me nka mu nko simple sir eno ano no abena ti ni me honestly ni me twa because e kwa na baby o wa ye tuto mu ko ho pa so fukura nga bia ye nkate ye ni mompaye mpo ana ma mi kire am kakra no ti mi pie ya na me jere boy no take ne say ya na wo bia me asema ba ni bire so ha na ade me ba no sim so say nya buturo nkasa bebre na wo de ma ye mi minim no enti ya na me ye din say anyway wo de say open mo enti untimi nye bibi ti 3 days time no frame no on narrative story e kon fa so nya lady no ese no asema atu no nyina o kire mu nyina na me frɛ woman say na odifo no ka o say Mr. say we ni yen ko no ho wo nim asem nim wa ka asem no pep na am so yes you say we na fe atome so am here din na am say say ebi hu ade sa because onim woman ne baby na won kire bibia na me kura na me de ne komi mi hye de nim no me senior says many guys ba ko na introduce you na kire okoye so no ani nkomo me say na mambufu opamo ye wo de maka mo nko ti me hwede wa makunkun opamo ye sa na matwa se ya kwa asofo kase egyina TV so pro mo ka me kama we wa pam me sa no ati ya na woman say he anwumre na o se yenko ho we nanim fo na me ye din ti ye koye na o kire de yenye nyina afi efiri wa na me ye se no ma china pa asofo pesofo eden ne nanam na we adende a ene baby obeda bi ya me ne beda because me nam nyina me pesofo eden ya radio nyina ye nyina ya bi wa etimi chebi airtime bra now so fa we image be page radio ba ya no ma bu yenu ma ase ti me we nam se no we dia me ne benam but na kasem e o se me try who say bibi woni mu because e kon e ya bete timi yesa me ben no eni no o kire me no ma bebre o ka bia ni mu odu ka ne nsem ni bia timi hwe ni di wa me papa mo penso na no mo kasa sa timi ya se odi fo na dia na o de kasa sa o yo se na nyame honhom wo mi mu nso e no ogi se me be yesisi
problem bi wo ha etimi kire me so meba no wadi adi aba ye ni say na solve ti an my din na no me say no we die e was me man air time a pejano because too many na so na me de call TV so Trust TV afi onokro an share interviews as you o promo keke na fe attack ba sofu be na abode na ba ha no sofu be na abode na o ye videos be me ensape na ya juma wura yere e de letter ba say sofu ne eka e de say won mintu ya be so one ka mi ana me ye ni bibia yes ye mi nyini free so mi nyini free sofu no mi nyini sofu ni free we TV na so na am say no ade na so nsam o ka no abra minti bi da na wotia wontimi nko am say no o ma pam no tia ya me ya na me ko adwuma wura ho say sofu yo nya hwe chinchi no mpese o pam no adwuma o yede na yi so mpanfo bi afi mi ka bia antentam no mo de me ne guy ba ko dani aka ho say o ma suspend ye because of sofu no enti ye ne ye sofu nyina ye nko ti na ye den abra sofu amanya na o power ma mi say me de ne koma na ye ta ba ya pamo me ne me madwuma eni ba ko enti na ye den ama ye ne ye betena fi on de na ha no e yo say onu se no nimdie kuta na ye ho attack enti ye ha no en ha no ti ho na adwene ba se ne ye nya ye online ne yem fenye na sa tam no na dani engineer free tete no wo no Kumasi online radio na ye radio I wo dada wo a FM na no run no difo na ka se he ye di TV na me amema na pagya so no akura na finance ye sa tam ya suspend ye di dama baby ya kodi software chi me ya suspend ye enti ono na ya munjiwe onu kura na me nwa because me utama onya scan obi a uni hwe hye dem aso ya bako bi a monye nkoto kam na monto light monye sei ni yenye nko enti ye hu ni ya set up nice TV station ani Kumasi online ye TC u se odi ye de ne beko enti bi wo ha wo ye fast and crash ye na de agi so ma ye interview kakran sa ye hu na wafa ba bia na attack ne so emame nti duru ba bi no na fe abambuo kura ya aba na obi a odifo hu ne sa no o motivate ni pa o mo abamu muda ena se ya ho kira ene ya obamo sika ene de sika ya na bi fi se o mu tua tight ye de odifo abatafo ye o fancy sika o nyina ba ho eja se because ya tena fie ko be ye se nti abra mre kakra ni obo a e bebre me ne dani e duru ba bi no na minua no nso sikasem abedi awura awia no sa na meka no because ade a na ye build ko say ye yesei aboa papa no bibia o ye maye ye event bia na odifo patafo mfa dani sika kora ma na onfi obia na ye tifi a oni asole nso na always dani kora jaame dani nya sika na mimi hwe but na ha me because no so officer of Brenti ye way to online ye say into a pagya nentam enti eduru ba bi no abra na edin na wura ba bi a udifo patafo ne edom local ne abruchirefo bi agina boso enti kwan ya me fa so am hia prophet no no enti ubi sa ya kakra metimi abọ ne tofa ama no nti se me hwe dia na se uhia na achara che kakra oh be 7 years 8 years because one na nante quite something na baby say how has the journey been? Yeah, how has the journey been? So obedi nyame difu a we odifu kan say echi emu attacks ne how has it been? Enye easy owuo meka se owuo nkwanta na makwa aba but onya ni pokuta nyame tumi fita krogye afin bia ni ho a de ombeye bia enye yi prophet opatafo de omo asole ni so emu asofo emu businessman mu politicians a omo atras ombe se no abraham mi na bi kwa abambu yembe show na nyame tumi no nyame tumi ye tumi kase
oye titinyankopon na odiifo no so no wa bre ne ho ase nti tumi ne de ne ye de ope nti easy so obetumi abre na ase na nka 2021 2022 de na nka esi no oh abna me ntwantoro how camera nim na mete 2021 22 na wo senke esi prophet of Patafo because ewiase nyina sole ne so a omo ye say they will bring him down nti e ka owuo but tumi ne okuta no nti e basa how do you feel mi momu de eduru ba bia ya na abambu aba ba otono na bamu muda okay ono ade bako a ani odifo wo de no be sha mena mu kura o be challenge wa pi ne de mi hu se ne o de se gu ni bu se o su da ana na wura hoda ene ye bi oye bi na mi hu dia na de bia ne ye bu ni konkura ja se yenko yemfa ye wei ye say ene others na o ye very disciplined very ene be si na nyina meti hai ye nada we boy set ya go he mani mi sa enanti de wi on me yaka no kwasem ono ne na ma na emmoto be mo fo a umfa utin ka kete na no do wo say ne betimi aye say enti I dedicated for nyabe ena nyame so de ne ye adwuma wie ye mlem minim me de minim so fu bi de bat obi se wa dam wa hyesin odifo Patafo de ya ena ye bia fe no wa ba de ya minim na nantie de eden uni abotre uni ahobrase a untimi ne na omo ono odes no de na ene ya ye interview ya ko betimi abasi awo hefa tuka abraha sisi a ye say ye ko ha ye say nti onye dedicated a untimi ne na okay kini nantie de ye discipline ene ma hu say woni panyin nam na se wan kasa wonye self discipline kwa untu ene ne nantie na we de meka say nya wo kan kire se wona nanante na wo hu niam bebre challenges ben pa na wan kasa personally one encounter sake of say wodi na chi omo so di na chi bi anase ensure man anase challenges ben na one kasa personal encounter with prophet no any na chi di fo ni problem pa yenya ye ensole ma any amanfo e ba na nchen okay you see one wodi fo no yobi a da bi obi ban na opese nipa ne ho han no nipa ne timi sere ode se de ye nipa na fo no but dodo na e ba na nchen ne ye se ombese no na dodo na ye asofo agent ya omo buy omo pretend say omo ba asole omo ne be nam aso unyina ase mo baabi oh say ti we baabi a ofri buy o me ka say wo kan de ye be wa ase mi di enso never ye wa ya no me enya ngosira ni bi no eno a nko di fu say umpe wo pedi ye boppo say ye be gu nani ma ase ye be say no hwe nipa timi ba fie ha ebi plane say ye be gu nani ma ase de onye kura ye de beto no so emu aye sunsum mu mfidie ko yesa wona wada ko yesa ne mpra no ko yesa sei ni nyina omo papa emu hu no ubehu na Jesus oda me ko na bnim ba bi o hye senia o kan say me ntwa no senia o kan say fiti 2017 kura ko hu no na o hye dem na che say ono ne ya no enye no so Patafo ndim kumase a wunyi ni enye ne ebi wa yetimi duru adum no obisam say hanso ye he ono ni ba bi ya yetimi ebi wa ha ye free ebi attack ba na metwa fa ebi a benyame ho kakra so kwa na ho bri nani so enti haka kumase ho ono ni ba bi onko ba bi a sedem sole o dem no hye but nipa bi bopo say ye bi ku nani ase emu mpanyimfo a omba ha o hira omo me kai mle bi ye free asubonten e ba ha no yes no penipa 10 a office omba sole kama ma sole be fe na miami moye di akonwa mo so fo be na yesi ye yi nipa 10 mia na mi yi wo mo de wo mo ma no se eja we di e omo se fatom ba sole kama shiro mo ma me charity within just a year obi anu ha wan pagya no uhu bi wudi wo mi twa ntra ka chen se eja se we di e si da me pese me bo obi din platform aso edru ba bi nipa 10 no mi yi boy ba ko na mi yi ni free on de no usa oro ye instrumentalist ntimi am pamo ne se o de on sen fata 10 na 9 na aka no obi a sole no so after ye no
Omunya sika wi omo se hey odifo patafo ye hwan. Eduru baabi kura omo se hey asole no kura wakodi aduro baabi maami bi na atete no a wode ne ye adwuma nti ya kura yakọ ben ye ho sen no yakọ dwale aduro emu asofo nketo a o hyirehyire omo ha ene di akire enti attacks ne de ye how bebre challenges de ya fa bi mu ebi mu ka ho kura wieye mu nsem kura na mo de ahomte se okusu oto asole ono hia ne mental sanity ho hia problems ne dos Christopher ye ekuo bi a ebe din se bebre betimi ayeyi because enti na Christopher ho se yedie ni nyame mu no so ye self discipline omumu ade yeah Christo ni bi emu omumu leaders oni say we ya me spiritual father we edru nya honhum begina ha unhu no di ohunu na obete ne kasa aka kiro say yesi na ensi ni ye wo fight no bede na yeyi omuba onfi say asofo na enenam keyetia bi ebi nim di omo ye no saa na ono so tie enti amu ade honhum na ode aba wa me fa no me wa mfa nhira no ofa no me no ode na de ha adwene kra ne say oba okuta ne time na asofo wiye ya me de me ko ene me time so anso ya yeti ho yemu ebi mu kwa abosomso obetimi akga kira malam set malam tamo so ti ye na me lie ja say obedi lie akomse ndi Christopher de bebre abra bebre ntimi nya yiye bebre so ntimi nya oje because bebre mu ade almost spiritual father no mo fight no onfa ho say de me koye ehun sunsuanso enti ni pattern na eduru ba bi no de omo ye o say hu nyina me ebi kura ntimi so ne na esu egunes na so obi wa mu ni bi ka bi ba gun koto bebre me na me ni ne nama o kato so obi antimi nche wo da but muni mo ba bi wa na onfi say ehu ni suro bi o me na me ni power say o me pese ba okeka enti ya na ni suro ma bi enti obi ba no no say o mu ade a na misuma no because ahonhom ekuta nya honhom ba go no de na mu odifo patafo ndam wa hu ne young guys ano painful ode wo mo nam no kokorafo a ono wo mo nam to me bi se wo ba bi na me amanim kura abosom a wa se wo mo bi ni mi suwansu akese a wa yire wo mo abre wo mase wo me manim ebi ni dua ba ne ya mo me na me fiefo mo mi dua da bi a me yire kura bom dua enso mente ho emu asofo de na omunye o ti so se kofi aje na tiji da ko ba da bia enti abra bro fo ni de at be sine nyina je tuom obi e penfom bo obi e pese pa osibo nyana nka papa no wa se no obi otimi so nsa ma wo so no we sure so betimi abo no form na eja se we dey na say ye wu kan che say wo ye city enso na wo ye discipline na di netin so ohira nso ana aka ho ye mu bi behwe bebi a ye fi wo sa wo ye fi na wo me ka the first time who kin there kwan kin Jesus charity home any pa bro charity to we no tie agyan kafi enso hwede nyame aye no tifo patafo nya ko en abra yeso wo stock ese wa skwa kana obi antimi ai mo cosmetics na obi ofi charity home obedi tumi achi ubai 4-5 years mu ni asukwa store ye je no kwa enye easy sa nsunyame ansu we nyina ya se yen se sofo no sofo we anka obetro ma anka nya asumdie ne nyina ye je se unkotwa moja na unkotwa akukọ na unkokọ na ya tuwe yen ko baby e ko baby o and I wonder how any partly lose this opportunity no na e just say empenifo se yen kwati adromre no ane ahan na wa ben ne kakra yi a unim se ne awoti mebisa say abramiti o bi enyere me dende e just say questions so that experience amene na me yen pass wa dey amenya both physical and spiritual questions no both physical and spiritual because send our ben na when your personal encounter person me who say why ye bibi huhum ade bi huhum bi what there me ni sia o sa me obi a me gi achi we say media personality na me hu ne foforo no ofo bebre bu mabam enti me yesa me so man mahu se wo tumi ampa enti the first one me call say woman no free to ne there yeah unim say oka kire me say ne ba no owuye na business o mu ye nyina say on na yedie ni kuta no enti akura ni wu sa no o de yedie no ko ti giso difo ko spiritual ko gi yedie ni fira akura ni sem brema ame na ankasa
Maame no so nya so o gremi hu no over almost 70 or 70 years. O se wo mama na siwie adwuma ni nyina afi kura na mbema wadwuma na paja. He eduru baabi woman containers that bosumi otimi yi ba 3. Home use no man. Onya sika mi kofri konongo asema mi ka wotia ono anim. On compare time or eduru baabi onya sika nti na ono me wife kwaye one and e di problem ba ye ntamu no. No mo ya say me sofo no ne no me hu dodo. Obia wudi ye die kwaye de na asan eje breme. Amama yeye na esi ade ne nante ekure hu opatafo kura esi ade yanyini ni ase omo yesa ase infri nyame bi na obi a sofo do e de ma me yeye sei obi a na ehia wa nankai we yeye wie hwem di wi e akristo fo asom bi anti e me nwanwa me so omo ni se nyame tishira one me yere timu app be sina na breaking me bibia enti eduru no me ye di na se me de ne kwa eduru ba bi nsam anti ono me tuo mu gu ba bi na se no me radio ni bi so be bu ma bam sofo we wo be bofom wo kakre kuta we be hye me ya no makoka kire no so omboa o se omboa omuni tumi ompa omo ntia we sa wona me na enti me se usi wunya me na ntia omo se wo ne yembe me da omo so omo ntimi nya me hwe nti eduru ba bi na mkofa woman bi madam fu bi o sika kakrot London na omo wo shop ukrufu wanya ekunu bi a waye no wedding pa na no power awo to what kind of say na we dem de be so patafo ahwe so we dia o malidi we hu na me hwe ti ya na me kono na me say ja me case bi ni papa na the aye no peso unya ba na want me amwa na ya na so pe bibie hu no heavy crowd ti ya no edi ko sa adwuma adem be ye no na say we dia ten yen na on say we badam for pa me na ma che no say ya fa na bra de call heli din so power say hani na say mate we dia meboa week pepe no chile no koye si me kra de me family me frɛ lady na say ni pa no kuro menyem ye di na say wonye man pa kusia wo ye no kanu kra o say mafu kra ya ba de me baga na obi ye di no buy na me say hey de aye ne de yenkoda ase no say wo de nyabotre me wu wi a no ma ma ya so de nyina me si bi ama ki cancer kese afi be 3-4 months wa na fu api obi ahu awie na odi kodi nkomo chire obi se so fu we na bo ame amatimi anyumo na yenko ho sas nipa na okoka chire no odifo aboa ni mire bi ma watwi na di ama odifo trete ne se he ubu me kwase ya me kan me solo so abe haw sasa o kan no akwa na to ne sintidua wei so fu na akwa no ho onyo emre bi mini nya case so sole me so a na to akosia sintidua afa akosia fra mi ohunu am so fu we na udi na chi ya so onyo nam so wo baaye no ase unya aba akosia mo obi za duru ba bi wona me ya aka oyi mi ama afi odifo ya wo nkrofo me bo mo ahuma wi wo ya kura ne ma wa wu nyina akura we da so no konsi mo nyina on fa no metre papa no cross yes wonye afi break wi en otime wu bi kan ho enu anu no so enu anu no wu bi di odifo de ma no enu anu na so anye sitie nti na no kura de be case na unu case am ya ma ji ajiro odifo de onu fi obi ya o won so afre na ma na fa opu so wa yo obi ya yi am na me de ne ko me kai a wonye da on fi obi ada enti eduru ba bi a na ase me de ne ye adwuma hunu nka me ma ne na kura antra ne ba bi na ono sole a on fo obi a sika honhom ma ne bi me gina ho na da ko bi me ye se na me konkra ko ye bi bia no me si me here 60,000 Ghana sika 60,000 Ghana cedis eja bi si yan bi pa na se ko se na wo ko fa no na se eja ya magic me na me den se ya magic na we de wo se me nya magic in fa ti mi minim se bi aye yi be frefre me crofo bi kra na jo 12 no frem se bra e de me ba so da ho
ye gina ho din koma me si ya be bompa ye bi kura gidigidi bi o wiye ya si yen kofi ye duru fie na polythene bag sika ma esi ho o se fa nye sika ni bi ni na say ha odi bo watafo wo ko usuro they do ba bi no ye to aduane a odi ana me hwe ni di onu mi ya huhun bi no na me na ma na obekumi ana ati ya na me di sa no timi ye we nyina na ma me berese no se na zanya sa na ye no ti duru ba bi no ko ye sei no ye sei o ye sei ya na bibi sei free mu aba ye sei ya na bibi sei free mu aba ena nti mi ho sa se so fu obetimi ye bibi sei ti e duru ba bi on person oba ya asoli ono na asoli ni mu me na me ka se no nyamdifo enti mi hye den na me kofa we ba na wayi ama me kofa we ba na wayi ama ene ye na asoli dan ya ebenya nkrofo om ye good om be di achi biko aduma chede kakraka we di enti mi vet na den ena ye koji obi efie ya no George ono so damane mu sa me die ya o akwese o bi mi sika mi so say mo me fa ha me land ne so mo fa nim hanya asole na mo nhira me ye ko ho na dan no kra painting ka ho da ye ko ye ya o paja guy afi don back akra na ni pa bi atumi asole ase na adwen se wo hwe sika mo making wo fi ha aso edom efrabrochire ba ha na wo charge wo mo fi ho charge wo mo ti edu ba bi George nso ani bra be wura ni mu he George ne odi fo kwame kra de na du dia de na o se itu yi asole ni covid ba yi free ho ni se edi be wie bo shen ha bo shen ha obe page edom ne dodo na hwe o mutimi so abopo se wo bi asole panyin na ono e ka egu ni so over 40 billion Ghana cedis. Oda on now. Ada na ya. No, just me say Kumasi online unya me number. Friend me ja. Bisro no prophet in kasa mame. Any prophet in kasa. Na hisi me huna man. Oh no, almost 1 year ontimi na. The China foka. Me kasa udi me slow difference ya ja hunu mobo. We die me wode o se me a. Ase we dey fa na bra. Oba e puppet ne krontimi mfu. Obutubutu form si hwena ni mudi na siwe we ja no meje after within just some months a few months pe o sa back ni ho ntokwa ye kon ye eduru ba bi a weapon we be ka won na spiritual dey meba o me wie physical no baba spiritual okoje no pagano o sa kwan be na no nkoso kwan so basa binyeska na sofo nketo ete ha ni berewuru omo ma se isi ade odifu ahira omo amomu tumi odifu ayemere isi omo na yi bo wonders na mahu adwene Christopher adwene na watimi agye adi se odifu tumi akodi sofo keto ho nti ma men switch nko sofo keto ho no odifu oni power bi o hihye dan mu nti akodi na chi no wa sole sofo no so say odifu iti sem ni bi kura na mera ho me kura de or the me say e domat ti eduru ba bi hwe na nipa nko asɛ wo no ebi wa bitimi super na kyɛw utimi pagya o ye say we mesɛ no me say agya me srɛ fa man another chance wo bi si wani ya me ye bi e wo die mi nsɔle mu nkotodie wo ho nyina he no enso nya abotra na ye nipa sɛ enye ne nyame ya hye wani ti abra physical ne de odifo ne de Ghana ni wiase aye so mbe se no omo de omo mpa de pa na nyame tumi na yetumi kase a woto spiritual dey jai na problems aye wa solve ne de wintimi nka enkom hye sofu bi si wo hye enkom me na me ye se odifo sisi afi bia so amu nsem fabra me na me yire ne Kumasi online bofo nyina me sen wi ada on kare na honhom me sen wi bi eduru ba bi covid e ba ye de na oman ye wo si da sei nipa se benya ayalesa Ghana ha obi enum ni nyuma nyina gu YouTube eduru ba bi asofofo kasa na omaje ye na omo na wo platform local nti we de omo je omo nam se eja jai mi akra na me ha o se o me kra me nye bi and now on shenko what is obi shenko true prophecy and obi ye bi nti spiritual works there ono onya za odivo patafo di so wa ba ha abehia me se
Yes, say within the say am dey akoma prophet. Koye ni fra na say koye bubuani. Ano ne de ne say won fi. Wonu gi say di hu adanse say we oye. Oye ni papa. Enti wo da bia betie na o say o believe in relationship. Udi agora odi nyame tumi be hire nkrofo wo nsem fata. Na wa ma adoma chede no fa so ama so. Nanti on fi obi abiem. Na nka so le nipa woni nipa afra bru kire be gu ha mo hwehwe no. Bebre. Woni nipa afra me. Ebi o mpese o mo ba. Aso nkrofo bi mu nti amani nyina ahwere ye. Fast ya ye hwa inwosra ni nhira be gu ha. Woni mamafo nhira aba. Aso ko hu ne he na ode ama. Omu nyina tetifie, zenete doma etifie na eja se. Ya de ne bramo ma nso ni mu ye. Ti na wa kwhye dem. Obehu na gise online. Online kurete de bi on pese obebo. Bi wa me pa ne chewa eja, o de ko kire kakra na. Asam ne yanya bia ntia ya na ha adwene. Ansa no waba. Ni nyina so ye ready so obebu nipa o, but nipa anje no. Ghana obi anje no. Omu mbegu ha. Otimi ya asori sei. Obeche ni sika nyina. Nyina si we ni. Enso omu oje omu sika o de kwa me no mde de fa so. We instrumentalist pa so fo nketu obegu ha. Kan nyina wo de chebi. Enso omu nyina asori tia no. Enti na no batafo de enye sika o. Sika de odi agro obegu ehun ni ma ase wo. So yes o yes sika ni bre na atoto bebre sinti dua. Omuntimi ma ho. Enti nyuma ne de dose mabra. Spiritual physical. No ma wa mama hunu wi ase no. Dose. Dose. Tumi ye kanya mitumi a tumi wo ho. Enye rough. O ya oba ha utimi. Udi agro na wo ye ho se wedding wa asase ne so a oba ha pa. Tumi ekuta no enye rough. O ye oba ha. Ono wo ye bunu majuba. Na wo principality abosom kese ya me one on one. Wagina se omo no e wo me manimu no nyensem nyina na metimi aka nti wo nipa bi ya yidi oyo be hawo oyo be hawo just say you say about chen adofo na me kai say so follow Opatafo on all social media platforms na me say bomodin ko Facebook na follow Opatafo TV we abra TikTok follow Opatafo TV afebra YouTube ha subscribe to Opatafo TV. I had a pure and undiluted word of God nkoa and etwegu hanom sebe ya uwie so a notification bell no so they will release video only the first person won sabeka eja say message bisa o say wo afiti nsema wo kan ni experiences ni na wo kan ni na bom ye ne ba ko a wo be describe say obi kan say Opatafo D4 Patafo a oye fine Abraham kasi o D4 de mi ntimi nka ni nipa ban because I borrow me so a question kasi because edin Opatafo no kra na ye din bi a eso ko me mani fiye hu so fu bi oso de Opatafo ena ni nyuma no so no e Opatafo ampa because amane ne to no amamu a ye de wo bekọ enti odi ni nyuma no na abra ye nyina titi bi mfirim ohun ni ye hu because oye bunu mu nyuma oye nyuma ankasa ena ye ni fiye ye hu asofo wo de ye mfa ni nyuma ni bi ni ye mfa njaji ni nipa ban a oye mimi na oti hai ye nyina de enimu yi se Yesu ani tuisu a na otale ye yi odifo ne be break code ni o se ye bafflement ye de adada wi ase enso ye ti ho sofu bia ntimi amedi code anya ye da ye no a ye fitie mofrase nyina na ne kwa obisa akwala keto akwa se ubisa se tuition e hwan a edin beba ni tima Yesu aso ye wasofu akase embu evangelist modifo anom se omte asase ne so Yesu nsumnyuma enso bia ntimi anhu se ye de we adada wi ase onte so buy ne be wo be pie ye se we enye mu Kristo ni na we ye bafflement ye de na da wi ase oye wie ye kura akiri no hwe ye nya ye twro konkono ya software King James nya obia bi no obia yisu se na mfuturo kura na ya fra na ntoma ade ama enti ni pese wow be da describe this way say enti nya bi D4 prophet Opatafo de ye eni ka se me si wo ye say dia ebi atete adifo ni bi Mose mo ne Elijah mo ne ayi mo omu bi na ye betimi aka ye de o mbeto bi atoto no ho but nyuma o ye ne de ehu eduru ba bi abaka e won ne Messiah no
because drew the air dear. Utimi ye bibia me kura na me ho adwiri me. Ye be bia asole ho mu ho. E mo a o chimbe gu fi. Edom ni nyina ni di. Eduru ba bi kura am fi si ya be bofom. Ya nya abuturo na eduru be onfa ho. Aso da bia na nhire ba. Yetumi kwa children so mama e be so akomo. Eduru ba bia no mfi se ye pe favor. Ye kokonkra mofie nyina ho. Ye ni nyina. Emu aba tan omodo omoma ato no bebre na list mi se foforo kra ya to asolu ma begu akiri kra be okay awo bom dwetire oyo omu se nti sofo ben no sofo ben na yesa no ma no yiri mi hu sa sofo ni bi ebi ya adoye mu but enye level se ye oye bibia kra wonfa ho se sa talia kra na obi de bebre na no asesa ache we ya no de ache we ya no me tell them to because eja esia de umo eduma me nko kire driving na ye mpeka I say me na me kwan mini me he ti da bia gise me tumi na ansa na watu ni na me nko ya onko ana ha no se okotoka okoyesei oyesei onye ti se de ohia ne sa mobroni obi da mani enti ya mitimi ye din se eja eteda bia me am to be force ne se na de ye mpie home oh ina a hound in a doors Ghana fire man safe and then me pan ka was say bibiri obi aya na obetrai no mo so say mu ni tumi no ka say kasa ono so ye bibia na odo amatumi o ye ya na odo amatumi so de on fa ho nchi na tumi umu ade ya tumi nyame tumi de o justice o o justice no kura ho na obi obebe bia ye no say o ye senior man na ye duru so tumi ani ma ye senior man omo hu no afi na bi be omo so kura ya asofo nkese o na ya asofo kese anka oda amani ka ntumi mpaja ndi abra ni nipa ban de nyame na na betumi a kire ne nipa ban a wo ye na mi oze kofi de e be den ama me just say we de na de wa ya de pa na we de I think say ye ne ya sorry si maybe say say me throw say ofutuo say wo na nya personal encounter both physical spiritual e di ofutuo na de be ma ye yan edi na chi ni a wo hwe wo YouTube Facebook TikTok Rhyme TV e wo YouTube na owo pepa na odo sonku so pese odifo na chi no ofutuo ben na wo de be ma say ni pei achidifo dada na dofo wiase afa na ba bia futuo ben na de be ma yin de me kan sa abna odifo de on sesae yaw na omuma ne ko ni mu nti wo okasa ya hwe ne kasa mutumu se yaw ni mu kwan ya dodo na de na afa so de woni mu hwe na omo aka to ne so na ma yaw abani mu na minim se dodo na afi o mahu ni nipa ban a wo ye first no omo fa ne so ye small boy but afi no omo hu se wo ye gbunu mu adwuma na minim se nyina ebetu ya hofo mi se de bia misu esire nyame se omama hoden na mintimi ninam enenenam inkoduru because de why me no menhia na anka ya mtia kamentia se emu edua bole attack ahonhom omde makogja no na ntwia omakuma hyefom because omotra no na omanya na ame na ye de ba me so but nyame ada wo matumi kese ye nyina hye na asenti da abram timi ya fasting bose to say no kasa mre mi o se kofi na me anopa kura mo 8 na mi di ya na me na ekeka asu tumi ya o de adom mi nti na me na mete ho obi akoba oba beto me mete odi dia mesere ne se ye nyaade o ye nyaade pa na a Christopher ni wo program papa se ya nsesa ya ho brase no ya nkopa ho brase a ye kosa atumi nketenkete wa abosom ni nsuwansuwa na wokra ye kotokoto no na ye banyami fie amre ho ase a ensi ye yo ye dwa ye duru nyami fie a na membremu na tumi calendar no na tumi ni enti ye sa no ma na ache e na ma ye hu nyami tumi e fi se no because o kwantoa me ma kwantoa da ye kokko ye documentary o yes am ko YouTube David okay we ka mi tumi na mrebi na wo se yakohwa anto atwitwa ba TV so ene yi so na mam biko hu biko duru wo ti se kuro ni pegu ho akopamwa anto aketwa yoda kwa yemu wo yo eti
Mishi odifo na make say hi. Na nyame tumi say power on Christopher ne numbers say sa na ya yo. Enso nso okọ obedi lie ma na duru so. Me see ho ye kro ye wo fufuo ton wo ho nyina kwa ye nim. Ni pegu hon. Obedi lie. Me duro ya de interview bi bi de mi hu peja. We ya bom ni dua. We me madwuma nam de be hyensuo ne nsa. Na me hwa no ma omo ye no ho pa. Tumi kase say Christopher wo nso wo mo hwehwe no. And omuntimi ni nyame na because omumu ade Christopher dodo na emu ade we ye nto sabi won me mahu bi bebrebe mu ade almost spiritual leaders omo kura no omo koro no nkote se yate software yi say won de be ko nkramofo so nte sa no senti na me my specific Christopher no me de minim obi sun mu de me de na de ma be wura mahu mumu ade nti nyame nhire ntimi no omo ntena Kristo ni aye ya 1 year 2 year oba misbie wu me ye de na to fom na de o pri nya ye nyina de ahye no wa hye no nti odifo patafo de me de empire me bɔ an se nyame enka ye nyina ho ne ntimi nam ne nkoduru na papa ne de wa bie wiase so a kyerɛ me wa mama hu de wo wiase ma hu no ma bebre pa na wo ben nso a wo be hu bi abra enye numudwa bi na bidwa wo mintimi na won hyehye ho charity omo hwe odifo video free titi nyina won nem me nu free children's home enso ne abra obabi enyame aye wadu na nyetumi se ne edi akiri yekodidi ye boss se achi enti obi so obese ye na obabi ayi a abra me ni hwe ka nyame na odifo de mi kutanu musa yi me fun ye kutami me kutse na makuta no aha enti wo bra ho ase a de na problem be no ntimi so boma na oma ya ma eya woni mi akura doma me de na bre no ama obo mo disappoint no me kai bia mi eto da bia me timi ka se eja eye emwa obi abie mi ka bi se to da na afun eja se wo ye ni to da na wa bre so the hard journey I just say but hard you know at least me kwa me se kwa afem ensema wo bi he bi so a kire mama me se abrochire fo papa bie ni mu ma da ben na abrochire ni bi beba ha odifo wo ha onya tam ne nka agwa no mu be da so be kwa onya ne sa o bre kwa omo wo ma asori nti ya na be bi wa be ko pressure ya ti ama wo no kwa untumi kra nyina so first ya kwankire na online on fan toto bebre omo ya na omo de na se na komo omo sofo nti se si omo ama ne adoso omo problems omo ho ka adoso wana ebe yi du obetimi ayi wu no o se na be da honhom na abeboa hwe omo ma abre omo ho ase mpanyimfo ageduro mo a omo bre omo ho ase eno mo a omo ne nam frititi a omo mfom no kwada bi omo enjoy the bia he koduro enu achi ya oduru ayi ya friends Manchester chinchina wo saba omo nyina wasumdie obia ntimi nkum ono ho na obetimi akum me metie obetimi akum anto ase obetimi akum na ada na nka yedi nyame achi ayi bo yedu ya na enyaye ha ya no ma hie sika na ya ba asesa at least ofo nko ade yentimi nkuta yedi adenti ni nyina ya ho brase ya ebinya woni tumi na ma ho brase ya o spiritual leader no ebuo ni ani die o ma o kan ben na office o so o bata for the nyem nipa no ebitimi fra o bata for the nipa no o ha ma ne nkasa se honhom asane se honhom sane otinifie di openo okeka se nipa no kura wa ba ni nipa su enti kasa bi wo ha ebetimi ne naka eno ane se obata for ho ma ne nkasa obitimi fra ne lai so for ye fra wa wo mfa ma fra wo sa ya ne ye enti obetimi afra anto akonfo se anto akonfo mi gina fo so na o ntemenka ye ne yakọ wo na be ko ha de na tumi kase ne de ye de ne ye de ye pe abra agrito for de ye okun yo kwan twa ba bra no wase no wa enjoy bi amra wase asort wa mani enti abra bibi wo hobie ma I just say me see sorry she last message won some so sanda I just say we the last one no we yeah sorry she last message o de ma wi ase ye ka odi for pata for dem say we ase ba bia na tie no nti last message kra na ya sorry ndi fiada minim se dodo na asisi a okọ ofa wo sua de kakra yi amanfo di na chi mumuni na chi mummodom amane ye se ye nyaade
ni yeso ni mu ye me ne wo na enya o nyame nko a ye da bia na ko say me gigi wo patafo ho me ben no aboa me o hira me come from experience hira me ne me ba o hira me no kro ho an waka ho ye bi ba wa ka hey abra nyame ya bi o say ko papa just so radio me ka me radio sama mi shed them see Israel nyanko po wa jeme ma bere kuro yi kese ka na mu kwa ka o so mche kai ye be di stay like mo so so na na da o jina o nyame na le ko bo so mche media adwuma nye yi ka on nam lake bo so kai nim o kwa ba so ne nsapan de se na obenya abra you benya sen oh mo ya o nyame hwede wa ya me o se kofi ene mi di sen ne ko se kofi anka me na me na efe ye dom me hwe bi nti ye nya de o aka ho brase ye no wodwo aye di bedi akiri na kristofo yensesa ne wa ye si ye no ma yensesa yesa nyame tumi no yentimi ni di tumi no bi obodwo ho brase ebuo kasa ani di a ye de ma ye spiritual leader ene ne ye tosini wo because ya mi hwe bi a me se bofo obegina ha kura wo da ya kura won ti ase di obeso mu a kire o say fa na we si ha na fa we si a ne nsi uye na obi antimi ameku anse wo no ma no eno kura ya nti ase eno ne ye problem kasi o mi see a Christopher problem ye bibia o respect eni ani die ne obuo ni wodwo eno ahoma so na say enti ba yentimi me nyame ben ye papa Israel yankopo oben ye wa abna na ho brase enti wo hede wa fam wo ha eduru ba bi ebi kura se wagimi na wo di nachi na obra ho ase no wo enjoy life me enjoy bi ho ya ya uti akonyo ba sense wo kwa ye kwaje wa wale just say abra ye ko bi ya ka di nyame aye o nyame aye ade from asubonten me say na enyezi ne to cry just na me say oba ye mo case go hey afi me say nipa ho akire na ma ekwan wu nanti no nanti bia etwa bi ka ya na asoli wi a no wachiche ni sika ma mo mo nyi ko bi da so obekwa afi woni onu otu hoi kalaku edane de nyame dan osi bia echi enchi onu sure say we okay ansana trasa ko dan ni ayi cantonment dan otobi damu ayichi enchi so nipa yi die ni hia no nipa ho be han no ni hia no na sa nipa sei nka ye fom no asase we su de ye de empa de pa na tanfo na ye kra na ye hwe ne koma na tanfo se munye no nse no enti abna I just I think me san de wa ba ha ma bi sa question won sam ne sa endorse na me mo akọ me za won so bi sa na next time me bi sa answer no enti de me ka etwa to ne se mesre nyame tumi sei dodo na no so wasase ne so na se ye breye ho ase na ya bafom e de ani dia ma ato ba bi ani die se fata bigidi se be yinhira de mesre ne se nyame difo no ya wo ni mu but mpayifo dodo na di na chi a ode mo cheche ne wre ono mpayifo nko ne di na chi o de ma odifo kra mi jam shim wo mi hu akola odi na chi da omo nyiri baba ha o sofo no hwe ni ye no mutu befo o sofo no hwe ni ye pa omo temiti ma abusuya de ma kan se ye nso ni mu ye na prophet opatafo de ye ma dinachi edinachi de wo mu bia ma ni sudifo de ye hu bia asase so wo mu se mi nyini bia de ye but mi nya akoda nso ti de ma kan se ye mfa akoma pa ene wodo eni na chi na nimu no ma bebre wonimu o onyi ni su krampie yo sa prophet patafo se wo yi ni su pa pie de wonimu a sa menene na de wo si hia honhom bone ne a ahonhom kase o sese o mo no ana ode pia nipa hu na umbedwane ba me fesi an some do abra no problem ba na fast me sa ba ja say amaye mu bi kasa edin amaye mi cheche obi bia ye ko ba bia ye chechire ye production odifo nso mutene nkada bia ye bo adwuba mi cheche abruchirefo nyina dodo na zene mu zenetefo mpanyifo ne nsole ma mi cheche obi bia ye ti ase eda nyame ase medamase so abra e ja say e da se so ba e nyame shop a ya twa che na de ye nya wa ha die
Yɛda ase sɛ ɔbae. Yɛne Mr. Daniel Sekofi ɛna twetwe nkɔmmɔ. Aha ɛyɛ Opatafo TV. Na me kɔ so kae wo sɛ follow no Facebook a follow no. Follow no TikTok nso a follow no Opatafo TV. Afei wo ba YouTube a ɛyɛ Opatafo TV. Wo subscribe a nya notification bell no so. Na afei wa san subscribe to Rhyme TV RIME. Uwie so a nya notification bell no so. Ni video ba wo ne first person a wonsa ebeka. Me a me di dwumadi mu chia me. Me din ane me no Abena Charity. Me da ase makra.